Inkuru mbi yongeye kumvikana mu karere ka Nyarugenge ahagana 15 ndavuga ngo umuhanda ugana uva 12 ugana 15 habiri impanuka zikomeye cyane z'ibinyabiziga bitandukanye ndetse imodoka yerekeraga mu muhanda wa Remera indi yerekera mu muhanda 15 yerekera 19 nibwo zakoraga impanuka ndetse uko bibona ku mafoto cyangwa ku mashusho twakoze ndetse murabona ambulance twageze dusanga ambulance ya mbere imaze gutwara imirambo iyi ngiyi yari izi gutwara inkomere bivuze yuko ino ambulance isigaye itwaye inkomere igiye gutwara inkomere bivuze yuko iyi mpanuka yakomerekeyemo abantu barenga 20 ndetse ikaba harimo bashize ubuzima barenga 5 nk'uko bivurwa. Twagerageje kuvugana n'abantu ntabwo bashaka kutuvugisha, twafashe amakuru rwihishwa dufata n'amafoto rwihishwa kugira ngo iyi nkuru tuze kuyibakorera tuyibagezeho. Niba ari bwo bwa mbere ugize kubona umuyoboro kora subscribe kuri Kidasamura Movie tujye tubana umunsi ku munsi. Njyewe ugiye kubahereza ino nkuru nitwa Urenzonimana Emmanuel, abanzi banze ku izina rya Kidasamura cyangwa Kidasamura Movie, Kidasamura Comedy, abenshi niryo banzi koko nkora amakuru atandukanye. Bivuze ngo iyi ni incamake noneho tugiye gutangira inkuru yacu. Muhawe ikaze kuri iyi nkuru, twiyumvire inkuru y'icamugongo. Itangazo rya Minisiteri y'Ubuzima riramenyesha yuko bantu mukora imibonano mpuzabitsina idakingiye ni bibi kandi birica, byanduza indwara nyinshi zitandukanye. Irababwira ngo nimujye gukora imibonano mpuzabitsina idakingiye mukoreshe agakingirizo, kandi kabibutsa babwira ngo agakingirizo gakoreshwa rimwe nta rya kabiri. Agakingirizo ntabwo gafurwa ngo kanikwe, agakingirizo gakoreshwa rimwe. Muntu wananiwe kwifata ugiye gukora imibonano mpuzabitsina ikingire kugira ngo udahura n'ingaruka nyinshi zitandukanye. Iravuga ngo ntabwo ari sida yonyine, harimo imitezi, mburugu ndetse n'izindi ndwara zitandukanye. Rero ikababwira ngo mukoreshe agakingirizo neza, kandi agakingirizo mwibuka ko gakoreshwa rimwe nta rya kabiri. Agakingirizo ntabwo gafurwa, nyaboneka n'ubwinge no kugakoresha uzagira ko agakingirizo katabaye expired. Aya ni amakuru rero ya Minisiteri y'Ubuzima. Tutangira inkuru yacu, ikiganiro twegeranyije kivuga yuko iyi mpanuka yabereye ku muhanda wa 15 ugenda ugana 19. Cyari igicamunsi zari saa 4 z'amanywa tariki 23 z'ukwa gatanu 2025. Amakuru aravuga ngo ino mpanuka yapfiriyemo abantu barenga 5 ndetse abandi 6 barakomereka. Ubwo twageraga gukusanya n'amakuru twasanze imodoka itwaye imirambo yagiye, tuhasanga iyi modoka ije gutwara imbabare cyangwa navuga ino inkomere. Nkuko twagerageje kubaza amakuru abantu bari bari hano, banje kudusobanurira nkuko twafasha no mavideo, nkuko ubona ko no mashusho twafashe twihisha. Bari banze yuko ano mashusho tuyafata ngo tube twashakaza ngo tuyashyire hanze, ariko nkamwe abanyarwanda twavuze ngo ibintu byose byabera mu mujyi wa Kigali tujye tubibagezaho mu birebe amakuru atandukanye ajye abageraho gatanu kuri kagenzi kako. Nkuko mubizi ngewe nitwa Kidasamura, ndetse na mugenzi wacu udushyira inkuru zitandukanye yitwa Gatete Olivier, niwe udukorera ku byo hanze, ni umwambasaderi wacu, niwe bagiye kutuzanira inkuru zo hanze ziriya nkuru tujya dukora nyinshi zitandukanye. Iyi mpanuka iravuga yuko uyu mushoferi yavaga 15 yahuriye indi modoka irimo irava. Ivuga ko ino modoka yavaga Remera igana Ikabuga, ndetse iyi yindi yavaga Ikabuga nayo igana Remera. Nibwo byari bigeze hariya ku nganda, umumotari aramwitambika, umumotari aramwitambitse afata feri, umumotari agira Imana arahunga ajya ku ruhande rwo hakurya. Imodoka rero nayo iraza biragongana. Nibwo iyi mpanuka bavuze ngo yatewe n'umuvuduko mwinshi ndetse no kutareba no kudashishoza, ndetse umwe muri bo arimo kuvugira kuri telefone. Mbega yararangaye, aribwo leta itubuza gutwara ibinyabiziga tuvugira kuri telefoni kuko bitera kurangara cyane, umuntu akaba yahuriramo n'ibyago byinshi. Rero iyi mpanuka yatewe na telefoni. Umushoferi awugiye kuri telefoni yibagirwa gufata feri, mu gihe mugenzi we yaturukaga Ikabuga, ntabwo yitaye ngo ari guturuka Ikabuga, nawe yataye umuhanda yenda yarari mu makosa, ariko yashidutse yamugonze ariko yazi kubibona mbere yari gufata feri. Iyi mpanuka ni ibi. Bivuze yuko aya makuru twabagejejeho yizewe, kandi tubatubeza n'ibimenyetso bitandukanye, ndetse nk'uko mubibona aya mafoto n'aya mashusho tuba twabahaye ntabwo muba muyabona. Ni ibimenyetso bigaragaza ko tuba twabahaye amakuru yizewe acukumbuye, tuba twongeye kubashakira amakuru. Uyu mugabo mubona hano iyi foto iriho niwo munyamakuru, yitwa Kidasamura, ariwe ngewe uri kuvuga. Ninjye mbakorera inkuru zitandukanye, abatari banze natwo mumenye isura yanjye niyo ngiyo, niyo nkoresha amavideo, amafilimi. Kandi umuntu utarakora subscribe kwicano akore subscribe. Turakunda cyane, tubane mu makuru atambuka. Tubafite indi nkuru, tubafite andi makuru menshi atandukanye mu bihugu byo hanze.
tubafite n'umusitari twabazaniye yitwa Samusondi, muraza kumubona nawe mu biganiro, turaba turi kumwera yivu. Turabakunda, mugira umunsi mwiza, Imana ibarinde. Ciao ciao, naho makuru y'ubutaha.